إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uri pa Allah Ta'ala, mga luksami, nagu mga babayami, gay sa programa Islamic Da'wa, diinggudalan si Sagyan kay mga pagarinyo, da sa lakaw. Sagyan kay kanagyo, paganigyo sa suaranian, si Sheikh Nasruddin Ibrahim Alamadam, agugyan kay pagaritano, nagulakinyo, si Sheikh Aliuddin Mustafa. Sagyan kay makampatawras na ayang bagantano sa makampataw sayan na mipantag sagyan ko to dikap keday sa limo, dikap keday sa pagasa. So mga urip na Allah Ta'ala sang kulimo o Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagogyan ko to lalayo ni Randy katubat si ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab si sagyan ko to ayab kesabapan sakap ke binayar agen ko to mga kabinasaan si kuliah ulo panagusi ko pirakatan nami sabab si sagin ko to aganaba o mga manusia sakyatiro Allah Ta'ala ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Mia binantarati ko Allah Ta'ala, mia binayar so kabinasaan si ko pinupaan na gusto ko pirakatan misabab si sagin ko tayo mananian naganaba o mga manusia. Aya hikmah Allah Ta'ala pikitin timangkiran Allah Ta'ala liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Pikitin timangkiran o Allah Ta'ala susabad ang yang gagalabakiran kalau na makambalingan siran si ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanto tanong kababayan Allah Ta'ala, mga urip na Allah Ta'ala. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sabanarati ko Allah Ta'ala pisa kasaqami sumbawatan wa alam nagupiyakan ba kanami siran si ko pinupaan nagusi ko piragatan piyakim bayabay andrakatan wa Allah Ta'ala sutabu ay mananian na pinupaan nagugyan ko to ay mananian na kapapakadatan si ko mga barko naguriniskian tanu riniskian nami siran ati ko Allah Ta'ala sa ay mananian na parisan ko mga suti wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila nagupiyakan biyami siran sang ko kadaklan ko ay mananian na mga inad na miyati ko Allah sa ay mananian na malaakal bihan pisya kasakautan na Allah nagupipipian na Allah laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sabenar ay nandami sa mga manusia sa giyang kutapit temanan ama piyayamanan yan nabuntan. Thumma radadnahu asfala safilin. Uriyan yan napakandod na misiran sa giyang kutapit temanan ayamanan yan na kapaka dapanas inun taso siran uto ayamanan yan na miyamaratiya illal ladina amanu wa amilus salihat. Inun taso mga tao ayamanan yan na miyamaratiya na guminggagalbak sa galbak ayamanan yan na mga pipya bagyan niran subalas wallahu Ta'ala ada din ayamanan yan na ikagtatapadiyan. Gito sabab mga urip na Allah Ta'ala tatawagan na Allah Ta'ala si Quran sa kabtubatan si Allah Ta'ala. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tubat kanu si Allah Ta'ala kala mo lang wanyo kais kanu ayamanan yan na miyamaratia kaang kanu makaslang sa maniwanag. Mga urip nawap so di ikambalingan katubat si Allah Ta'ala na kesabapan sa giyang kutu kapakaslang sa maniwanag urip nawap sa giyang kaya dunia kesabapan sa giyang kutu kaptegudaya o di inian di kapagintaw sa giyang kaya dunia na ayamala na si sa alungan amauri. Mga urip nawap Ta'ala di tanong kada isalimu si ko inam si kulimu Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab sa ayamanan yan na so Allah Ta'ala na sulangon o kalustaan urip na Allah Ta'ala na iprilaon o Allah Ta'ala upama katapapay nago mga ngaronganan sa ginawa so urip na Allah Ta'ala sangko Allah Subhanahu wa Ta'ala bapia penayamanan yan na kala manggalabaktan o kalustaan ami sampay pensagyan ko ta
pikawang kawangan saging koto ka ay mananen na mga gubo na kala kadustan ori panwawa na may kambalingan si Allah Ta'ala napakataubatan o Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miyari sa hadithul Qudsi akatir Allah Ta'ala, Ya ibn Adam innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana fika wa la ubali. Kaya buatan wa Adam kaya waktan wa Allah Ta'ala maapalitan ron kalamuntan ng buatan wa Adam. Matanas ka na amay ka mamang ni karakan naguta papay kasirakan sa karila iya ka na sir ka ghafartu laka ala ma kana fi na irila ka na sir ka sunganin amiyang galawak kayamanan yan nakadustaan wala ubali na diyakan dinuto ayamanan yan nagtago sa ginawa irila wallahu ta'ala siku urip niyan aging kutok miyang galawak yan nakadustaan amay kayamanan yan na tubat siku wallahu ta'ala. Ya ibn Adam law balagat dhunubuka ala as-samaa thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kain buatan Adam na amay bapiapan misampai so kadustaan kasagyan ko to pikawang kawangan na amanan niya mga gabon sa kalayan na kadustaan na amay kamamang ni karakan sarila na rilaan akan sa kaati wallahu ta'ala. Giti sabab mga urip no wallahu ta'ala tatawagan dan wallahu ta'ala si sagyan karena Quran. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Pero ang kaya Muhammad kay mga pero ang kaya Muhammad si ko mga urip na kan adisiran kada isa inam si kulim uwa so siran to mga tao ay manan yan na minitabulog si sagim ko tamanan yan na mga kadusta na buhay manan yan na mga kamarataan la taqnatu min rahmatillah di kanu kada isa inam si kulim uwa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a matanas wallahu ta'ala na iprila so kadanda ng mga kadustaan innahu huwal ghafurur rahim kama ta'ala sallallahu ta'ala na paririla ayamanan yan na makalimun wa anibu ila rabbikum nambalingan kanu siku kadnani wa aslimu nagutapapay kanu siku Allah ta'ala min qabli ay ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun kuunang panudar kanu kapakataling mo kasiksaan urian yan na da ayamanan yan napakatabang siarkan gitu masabab mangurip no Allah ta'ala ayamanan yan na masa ayamanan yan nakatubat sisagin kaya kapagitaw tanong ko dunia ko dapat nakapakataling mo mga siksa mga tiba Allah subhanahu wa ta'ala gitu sabab ditanong kada isalimu inam sikulimo o Allah subhanahu wa ta'ala pakatataling mo yan sa mga urip niyan aptubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala yung kaya pakaritan na ayamanan yan na pambagin na kitano banap kisumpat yan sisagin kaya ayamanan yan na discuss na Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ako ya ipsumpatan saging kaimanan yan na pumagusin talimanto saging ka na napiagusin kabalasan wala sa mapia na kapag may imanan yan na may tutumpo ko naging kaiyama ito imanan yan na pumagusin na kansa Yesu hadith ati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan min yan kaya hadith na sufiya usan mga ulama na malubay ko na yung hadith uwaid na adna pada hadith ay pagkapagragin kaya hadith agi hadith ay manan yan nakaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigina innaka lan tad'a shay'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairun laka min yung hadith na katibalian ay manan yan kita pada na hadith na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam san sa tawa ibaga kaya nagyan ko to shay para siku Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ko to ini baga kaya na shay na sembiyun Allah subhanahu wa ta'ala sa mas mapia sagin ko to shay ini baga kaya yung tagado hadith na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam innaka lan tad'a shay'an sab nara ay manana dingkat ni baga kagyan ko to shay lillahi azza wa jalla para siku Allah illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairun laka min inunta sa sambiyan ka Allah sa mas mapia emanan yan kaya usay sagay kay hadith lagi ko ta kaya turun Rasul sallallahu alaihi wasallam lan tada shay'an emanan din na ibaga ka shay gian ko ta shay si kullu arabiya shay'an na nakira lafz am
ay mananen na mararangkum yang sulang wana syai megekka. Syai megekka ay mananen na kebubuyan ka, syai megekka ay mananen na haram, antaka syai jaiz kepakair ka na adi megekka to sausa mapakalbing ka naging ko to ka sesuatu Allah. Ay ita kira na lanta da syai'an lillah azza wajal para si ikwallah auto illa badala Allah laka min wa khairan ma huwa khairun min ay manana yang kota kini bagak na sagian kota syai na sembian ka Allah sama pia lai dagi kota katuba ay suore pen ap keribet nawaran yan nagian kota mananian na gelebekyan ay mananian na si kumasa akar ribet yan kadudusan yan nawaran yan ay manana dina to kibagak sa ron ay manana masosunod na oi bagak agian kota ore penagian kota syai sa para si ikwallah na asar ikhlas ikwallah na sembiyun Allah subhanahu wa ta'ala makam patah hadith ugay nagian kota mananian na upamikiratan na matang malaa kekuatan runa sagian kota dika ay manakibagak na sagian kota syai lagi dia nagian kota Isa atutula si Sulaiman Nabiullah Sulaiman agi warano Sulaiman nasi kumasanian na mabubaya ay mananian na kuda at na ay manan na tatawi kornian na kuda iyan si ko ay manan na dinan di kakunti-kuntis miya tembang sagian kota kuda iyan miya tembangun na kelipatan yang ramig sa ay manan na miya lipas sagian kota waktu asar na miya ay manan kelipatan yang sa miya na waktu asar so kia tanu din sagian kota sampai yang waktu asar minibagak iyan sabab sa kinibagak na lagi ang kakit temang yan sagian kota ay manan na kuda iyan na mialuin na siyong balian nagiang kota ay manan yan na binug yan nagiang kota kuda iyan siyong balian kota kuda iyan siyong na ay manan na riyan nagiang kota kuda iyan sabab sa ay manan yan na minibagak yan nagiang kota ay manan na sambayang yan na giang kota kuda iyan na kebubuyan yan na tanto na kita ay manan na kiniginik na sa ay manan binug yan nagiang kota kuda iyan para si Allah na siyang binug Allah na siyang binug Allah na biaki kontrolon Allah si kabayo Allah agiang kota andu na pagkada sagian kota andu na pagkaso sagian kota derpa ay mana pelakang na dulan na dikesan na pagomon na ada man kita kuda na ni sami no la nandu alaman to ay saw sagian kota ay mana na ikhlas kini bagin kita syai ay ito na jay sagian kota pagusarang ikadua asam pula semua muhajirin mga sahabat semua sahabat na ay mana niya na sagian kota kaya paratiran si Rasul sallallahu alaihi wasallam anda patemu-temukan diran sa Makkah. Piti berang anay mana niya na patemu-temukan. Kau ya ganiran. Na tumiyugurin sila sa Madinah. Na bagi ka tugulin na sa Madinah, bayaran na awi di kota mina patemu-temukan diran. Mga kau ya ganiran. Da ki awi diran. Miyati geriran to. Ino to para si iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati ala na iba si ko posto tanah di tanah mana niya na batiga tunggu agi kota mga stakar. Di tiga ketiga lang lagi semua sahabat namanya tigriran nanti ini pikiran Allah ini bereskan Allah yakin dia tuh akhirnya mana nena kepakai mana nena dia kayak kadang saking kayak mana nena dia lupa so Umar radhiyallahu anhu kian dia tuh nena mana nena mini sampai sarung lagi yang kota mana kabali Amirul Mukminin ya lama lagi yang kota mana nena ibngir ko Allah belas pangalan nita isa pa lagi ang kota tutulang si ko Yusuf alaihissalam si ko katay Yusuf alaihissalam na tanto kapit pang sumanga ay manan niya na mga bae sabab sa giyang kota katay niya na ato na ipinili Yusuf ay sumanga bae na tumuniran na ay manan na bayran ay manan na makanggal lebok so Yusuf sa di kasos wa Allah parang nakasina sabab sa katay ay manan ni Yusuf ira ketigir su Yusuf nanti pinili Yusuf subay ay manan na pungelubskan yang sadusa di kasos wa Allah anta akan tonono na pinili Yusuf alaihissalam na su kasos wa Allah amas tumu ay manan na skanya na bid na ay manan na makulong kauto tigo Allah subhanahu qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin wa aku minal jahilin. Auto. Tigo Yusuf. Ya Allah, namas tumundak na imanan yan, na matago ko sa imanan na, madag ako yaw. Pakidak ko to.
sa emanan na pagili na nas kanina da pinggil bukan na marata ko emanan na sagi mo tabay. Awgi mo ta kap emanan yan na kapag ibitera ko iso. Mas tumuna niyo ito na kana emanan na mabakubud makukulong sa emanan makanggal ko sa dingkay kasok ya Allah. Ya Allah na emanan yan na wa ila tasrif anni kaidahuna asbu ilaihim. O diyo ko emanan ya Allah ilida sagi kay emanan na fitna na ya Allah na kulu sagi kay fitna. Na mas tumuna ni Allah emanan na bakurubin emanan ya Allah. Emanan yan na makukulong. Na isa sa gyang ko tamya tigro Yusuf gyang ko ta siya ni bagakian. Natin ni bala sunullah. Na piyakin dito na nisa. To na emanan yan na miya badis kanina wazirul maliyah. Ini emanan sudah to sa gyang ko ta darpan na piyakisari kuno emanan na si Yusuf emanan na pa imipo pare na gyang ko ta emanan na budget sa gyang ko ta darpa. Berto na secretary DBM, Department of Budget and Management. Oh, yun si sa Pilipinas. Pana sekarang ini pa. Sagi mo tamia tigre ano to na. Inisam yun wala na mas mapayman na miya sekarang kung mga ayman na isa kumado sagi mo tadar pa. Ay ayman na khulas sagi kaya hadith nagyang kota tigre nagyang kota ayman na shay. Ibaga kau to. Lain bukan dosa. Ikhlas iko Allah na insyaallah na ayman na sembilan ka wala sa ayman na Dinggan na emanan yan na mapumikir lagi ang kota emanan anda pa kapun lagi ang kota emanan sur kawal sunta mangalimu yang reka sangkai dunia na emanan sa akhirat. Gina mo emanan na miya pikiran na sumpat ang sagi ang kota pero sa yakuya sa insyaallah na emanan yan na bapna na mi sumpatan yakuya sagi kay emanan yan na itani pamausain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiyagin ko to ay mananin na bandingan. Makaayon ito. Sabab sa miyali Allah Ta'ala Man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sanjata wa tigo Allah Ta'ala amiarat mitubat nagumiarat ya si Allah Ta'ala. Naguminga dabak sa kalba kamapya. Taluto ay manan na syarat ay ini bagay Allah Ta'ala akak badui agiam kuto kalbak yan amarata apum badui manan namapya. Sembian Allah Ta'ala sa manan namapya. So tawa mitubat ati Allah Ta'ala so kaya tubatin amiarat ya si Allah orian yan naminggal bak sa kalba kamapya. Faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat giam kuto mga tawa ti Allah Ta'ala na sembian o Allah Ta'ala agiam kuto mga raratagal bakaran sa mga pipya. Ay mana niya na mapya ay sembion Allah Ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahim kamata nasu Allah Ta'ala na paririla agu ayamana niya na makalimun. Aya kabay arakatan Allah Ta'ala mga uripin Allah nagugian kuto ayamana niya na mapya. Kenapa ya kabay arakatan Allah Ta'ala naging kuto marata. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin mata nasu Allah na kebabayan niya sa mga tawa dito tawbat si Allah. Nagu mga tawa ayamana niyan nagu kebabayan Allah Ta'ala sa mga tawa disusuti. Lagi ako ya saging kaya masa tanong iman to. Masa ayamana niyan na administration na yaman na Duterte na madakala yaman na mga tao mititawat si Allah madakala mga tao yaman na miyama nulindar so mga tao mga malalawan da ilalag na mga tatagal sa mga tao saging kuto marata kaya man namya laki man to na sa mga tao mga lawan da ilalag na gumatagal saging kuto mga rata so man sa mga pipi ang mga tao nagu mga pipi galbak na kebebe aliran aging koto kada umang rata. Lagi-lagi nga masayman to madakala yaman niyan nami mititawbat. Nagu miyaman nolinder. Saging kay masay admin Duterte kay ni kalakiran siya yaman niyan na Duterte. Kagi kile tanong sa telebisyon na madakala yaman niyan na patay. Naginan sukater wallahu Ta'ala. Amialu yaging ko tamialu yang kagiyab. Ayaman niyan na wa anibu ila rabbikum. Tubat kanu si Allah. Lagu silimutang kanu si Allah ko unang panudar kanu kapakatalingum aging ko to kasiksan. Min qabli ayati akumul adab. Unang panudar kanu kapakatalingum aging ko to kasiksan. Thumma la tunsarun. Ada apa kata bang siarkan? Ay mana? Natubat ka, nagusulinder ka. Aska maratay lalag. Upama ka pusir ka, yusir ka, padidrag ka. Na mana niyan natubat ka. Nagusulinder ka, nasika sulinder si ko Allah Ta'ala. Kapag mayari kaya mana niya na makulong kada pakatabang sir ka. Gitu sebab ay mana niya naging kaya program ay Duterte na tanto niya ay mana niya na mapiako. Ibarat
ako na yung mutadira ni kati taubat kapanurindir na kailangan na kuriksyonan ro so amin labor sa mga muslim mga pagritan. Amin na yung utakap tubat tira na nabayang kalaki Duterte. Kauto. Kalakiran si ikwawa. Tubat ka sa ingin ka yung utadilo kamarata nabay kalakasi pa man Duterte. Kami binasaki mo tayo man nabuto tito ka tubat to. Ito na hadith. Ayut tamantar ka syai'an ini baka kita galbo kamarata. Ano yung sabab kay Duterte anta kasi ko Allah. Kauto. Kuriksyon na tanong ako yaw. Atubat ingin ka kita galbo para si ko Allah subhanahu wa ta'ala kakiling kagi mo tabalasiyan. Nabasi mo kay Duterte. Kausay mo kay Duterte na may paso administrasyon na kapay punto kasi mo galbo ka. Na kailangan naging kung takabtubot ka, kigin ka, galubog ka na para sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala ka. Kaya tawfi ka makawallah sa iman na di ka makambali nga sa ito matalilog ka. Ay man ako ya na parang beloy simba si ko Allah nagupanggunaan tanwagin karena na yaman niya naka kapsulinder tano nagukiasang tano na narna sumiyangkop tano saging administration ni Duterte na para kanggunaan tano na rakas asumiyangkop tano si ko Allah Ta'ala. Awa sa taro to pakiasang kop tano ron sa ginakan tano sa mga ratagan ba nagwaya manan yan na ipunggulan tano sa panduan wala kakiti ka kesabapi sagin ko to ay manan nakakaparolya tano si sagin ko to alimu wallahu ta'ala karena ubaya manan yan na ini kalau kasih gini Duterte saya lagi ini kalau kasih wala kami beri benda manan yan na sila kami beri enggak ay kalau tuhun kasih Duterte oh ka tapi yung mga sapulo nanay mantan na mikir kaging kayak mga tao oh si kumya nga na gimana kan bagi Duterte na kip separang komarata na bukip sugong komapya na pada nasagin ko taga nabab waga matan waga panduan waga matan waga Islam aga nabab waya mananya na mga ulama si kumya nga na di pa kagiro sa mga ulama askan wage mga pusir na genok kano sagina na mana digamani sekan wage mga padrag na genok kanon drag kaya mana ya na nadip makapasat ti rusura mana na kapakaya mana ya na pisilo mabitagi mo ta pusir uri naging utadra ko man to na nakatiro bu Duterte ay mana ya na skano wage atigin na kayong mga mga drugs mga drug lord kayong mga pangit na mga drug lord sabi ni Duterte no kayong mga pangit tumigil kayo sa inyong mga gaway. So, salita lamang yung mga tao na nakikita natin, kilita sa mga tao, kaya man na ini kalkiran. So, ay na Duterte. Nagito na ano yung napiyakatan na Allah Ta'ala, susunod na man niya ng mga Muslim. Ano yung napiyakatan na Allah Ta'ala? Ay man niya na ginagay niyo, waging na mga rata. Tubat ka nung si Allah Ta'ala. Oh. Ada subatan ako yaw. Samsagin kaya miyata Victor si Duterte na adna sabat ko mga tao kaya na malokan ta kuha surat pa di kalipatan na panarima iran na yung si Duterte na ay mananian nakapir kon na diro ko ay mananian nagyan ko ta tito katungpia kay tito katungpia na si musiko Quran basta kapir na di atong nairayagan sa namapia pamana para yan ko ta awan ng kababalang pangano ko sabi na malun ay manana kaya liman na rin auto hindi na Duterte kapiran okay na si Duterte na ko lang umanap sila dito kau tadi ni miater ya benar itu naswallah antara malabit to mapi na nawan na man na kailangan nakapkiliwan ni karon si kumadak na tao siya gini Duterte na kapakai san isabab wallahu ta'ala so kaplintad o mga tao si saging kayamanan yan na Pilipinas o kakidaging kayamanan yan na umiyugsuwa kakidaging kayamanan yan na drugs ay pandapat ka upang makalima daging kaya drugs mapupustano madatano sa ging kaya dunia na magambot sa mga murya tao tanong na namun mga tagal lamun din na yamanan yan na mga mabubur nabaan na rin titagumpia mga tao ay manan na kikabubur ada man ay kapaka ay manan yan na kipunggulan na nakasigo-sigo Allah Ta'ala ay mga tao ay manan yan na mga di nga mit era pip ya kasar ako mapipikiran so tigiran na mabibina sa pamikiran niya to di nga di mit era nasa lako ay sumbagian ra kagaya emanan yan na mabubulog sa kanya di sa kanya makatatan na geng kaya emanan yan na administration ni Duterte na bapia pas kanya da paratea sa emanan yan na dasada ugay na ko kuma emanan yan na ay kumana kurangon
naging utadan yan kasyaksi ko Muhammad ay manane na subu Allah Ta'ala muri-puri subu Allah kapi saksi dia so Allah Ta'ala sekali itu Gitu boleh simbol dia nak oh Peter ya na mismo ay manane na aya paparatian anak tuan na so oh na ay wo ko ramon nagumiro asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah oh yang muslim. gitu bi ko ramon nanani dai ka katiruan yan ro nanana mi ataruto pa manane na muslim awu imbula dia so manane na lima rukun agama Islam na manane na mi ataruto pa muslim sama na pumangni tanu si Allah Ta'ala manane na matiro yan to na gue manane na taufikan Allah saya manane na sumul busi gue Islam ngaso Allah Ta'ala kumukontrol si gue manane na mga manusia giam ko to akap ke umpi sa giam ko to betad na lamun mana agama na dinya nakabaya aging kota manane na mga rata ka pagumpian subatan oh na ay mana na bapia perkana uba muslim nakagi ay manane na ipsuguya na ay manane na mapia na ubisya pare so marata na mapio to kana uba ay manane na pakabinasa siko agama tan agama Islam na bapia ande pakapuna tao na ay manane na dawrugang ka sisagin kota galbak ay manane na mapia bapia skanin ay manane na kafir kaino man siko masura-surura miyagi pesada siko mga Yahud Banu Nadir sisa Madinatil Munawwara para ay manane na mabaloy so kapagintaw o mga Muslim ay manane na lumilintad naboto ay manane na marata naboto marata lagi-lagi nga ay manane na Masay Duterte ay manane na ibsuguyan sumapya na ibsiparian so ay manane na marata na ay manane na bapyapan sa kanyan ay manane na tigtanong mapet saging kaya pada ay manane na agama na durun dalur mapiyo to ay manane na galbo kakalo-kalo nakasabapan sa kalinta daging kaya manane na ingat tanong Pilipinas amada so ay manane na kapaman ko sa gobyerno korupsyon kaya naman na rin manane na di ko piyaging mga ingat tanong kag Yesus sabad ang mga datutan na sa umpia nakatano amada kalataw nakianiran natiyag rin sa king bulsa nila nani man kakumpiyero so tigaran na nagi bapia ano sa miya po lang na kaya importante na mapipia ginawa mi sa mga pamilya ay importante pa kami bapia ano sa di pa koto naging administration dito tinaya mananian na pakada dia na Panita ko kay mananian na ron isa ko Allah sumbatan ko na agi ang si Duterte na kapay dito no di panglisi ko taben ay mananian toro Allah kailaban lagi si Umar bin Khattab si ko ay mananian dia kap muslim na sigo kaya asab sa karang itian sigo kaya muslim yan dan Khalid bin Walid so Khalid bin Walid tapi nabi apa tanya mga sahabat sigo sa imana sa gazo tuhud may itido mga muslim so kaya muslimin at na may akalala minigupian sigo ay mananian mga muslim sigo agama tang lumas na Khalid bin Walid so Umar bin Khattab isa mga rang ito mga sahabat na si Duterte na deskan dia mga muslim ugay na di yung kilay bunyi peringan sa mga muslim na ayaw mbas kanina mga muslim ano ay mapya na kapep na ay bukput si kudua ay mataufikan mo ba ka umang muslim na mas malaki kikupian o giyay mananian na kitumpok yan si paymanan na agama Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat ako yan ay mapya ay mananian na mas mala akakon aguna umang muslim ay di mo naging karana ay mananian na betadi si sa dubaw betadi mga muslim sa dubaw na ay mananian na mala dirong di kang muna yung mga muslim kabad na rin mananian na sugay sa mga guru na nasya na namaya ay mana pamakinig tanong naguso ilay tanong so kipupantak niya ng mga muslim siya mananian na dibo natanto ang mapiyaging ko to kipupantak niya si ko mga muslim siya mananian na dibo gikan na ay mananian na galbukyan na padanan makayunanan si kuya mananian na panduno agama Allah Ta'ala saging ko tayo mananian na keep super niyan ko mga rata lagi-lagi na dit penalty so dit penalty na padanan saging mo kahukuman agama tan mga Islam so niya muno na buno makaroon ni gina makaroon si kuya mananian na hukuman Allah makaayon si bitikan syariah Islamiyah so bumuno na buno so di maminasa na mananian na lagi dito mambuha kelabusun udi na mananian na buno naman naging mutakatir Allah Ta'ala sa Quran innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada
أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله mata na aya balas usiran ito mga tao binasaliran sa hukuman ng Allah Ta'ala nagusaya man yan na hukuman o ay man yan na suguyin o lagi-lagi ka na man yan na di rin di ka paminasa o di rin di ka pa di ka kapamunong tao yung ko tayo man yan naging na di rin di ginga drugs di rin di ka ligang sa drugs kaya binasaan na yan man yan na susugo mga kamuda nagustuhan man yan na pamikiran na yaman na mapya na paduto sa giyang ko to kambina sa kulyaw lupa waya sa'auna fil ardi fasada padala kausiran si kuya man yan na liyaw lupa sa kapaminasa naging mutaliran di kandigang sa yaman yan na drugs mga pusyos na kalala ko to kulyaw lupa kapaminasa nandun yung katiro Allah Ta'ala hukuman yan kira no ay hukuman kira no Allah Ta'ala ay yukatalu Paganeron, nagyan ko to pumuno asyikiran. Pumuno siya na tigwa Allah Ta'ala. Aw yusallabu, ikadwa, na pumatong siran. Saging ko tayo mananya na mga kayo. Pamana, bitin siya saging ko tayo mga kayo. Aw tukata aydihim wa arjuluhum. Udi na mananya na pumutaan siran sa mananya na mga lima, na gumangaay. Aw yung fo minal ard. Uli na mana na itiug sira. Pamana itiug sira na kila usun sira sa gin kota isadar pa. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Gian kota mga tao na bagi anyaran agian kota kapakada panas si sagian kaya dunia walahum fil akhirati adabun azim na bagi anyaran si saalungan amauria gian kota kasiksaan amala amali kadisiran taubat si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana gin kaya mana na kaya tito batera no are ko yo kaya silinder ran Sapit na mo bali um say na pangita no si ko aginan den mana kasabapan sa pada dalam sikiran agin ko to agama tanwa agama Islam maminggu dan ran so paduno Allah subhanahu wa ta'ala na wa mana na semangat tawa mana na minggu bali kay mana iman to na buras si mama sa kaya palaboy o mga rata igalbo so mga tatagal siyolo na eman na eman to na lumi makauluran may sukata patiran may sukata patiran sutigiran na lahat ng bagay may hangganan may katapusan so sutigiran na eman to akin na banbasa si Dajan betul na si Duterte na Dajan kaya ini kaging kaya mga to gugyan na eman na Pilipinas na mafia kalinan manari mafia ayam mawaraw si ko benar na mawaraw si ko kipamayan dengan si ko benar dipisa ko madaglataw na dipisa si ko ayamananya na magigit na isanan amapya ayamananya na prinsipyo agama tanwa agama Islam agin ko to kalintad ayamananya na kapupagigit kay lubitwi so agama tanwa agama Islam sa agama Islam agama ayamananya na kalilintad tareka lalan ayamananya na kalilintad na badna na yamanan yan napaka muayan agin ko tayo yamanan yan na mapi akasim basi ko ay may kamabibila sa so yamanan yan na mga kapupigingit na gusto yamanan yan na betad na aya kisah ke parulia tanu sagien kota paratea naguka ke tami tanu ko paratea tami so paratea naguka pakamoya no titu agama Islam nang beli su ingat yamanan yan na nomintan naging kaya mananya na administrasi dito na kasabapan sa mananya na umiuswa sa kapilinta naging kaya mananya na Pilipinas kaso mga malalawan di inalag na mananya na imanto na buras si mama sakap pilawiran Alhamdulillah pamanagyan kay pamalay din na mga programa tamo na mananya na kunin namin ko Allah subhanahu wa ta'ala sa mananya na makatan ron na una sa kaya mamuseta ni manto sa mananya na ningulatan wala may kwatan ron na una panggulat sa kaya dunia ay mana sa akhirat yan kaya katubad si ko Allah na ay mana dito di pagamay kailangan si manusia na yan ito si muslim na yan ko tayo mana na magan sumagaan na di makatubad si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa di ay mana ko na yan ko ito kapatay pagalitan si ko Allah subhanahu wa ta'ala taufikan tanong yun na ay mana na tatak na kita na yan ito taufikin
Saya manila na makagayon kita mo sa ikalswat Allah subhanahu wa ta'ala sa kamaniskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, balingan tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala, si tanong magapas si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab saya mananin na gina ni paduan Allah ta'ala, fafirru ila Allah. Balingan kanu, nabusikan ng pagapas si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si ko ay mananian, na mas ay mananian na karganan, nabusik unang panudaka pakataling uma, o tiba Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanu ay mananian na sa mga pagalitan ng mititobat, na bumimalunim niya manulinder, na ay mananian na tangkaliran ko kinawiran apunananan agian ko to akyang balingan nilan si ko Allah ta'ala sa amanan yan na mabalik ang ikhlas si ko Allah subhanahu wa ta'ala kanilang kanggunay si sagin kaya dunia na sampurna si isa alungan amore agian ko to kaya surinderiran nagugin ko to amanan yan na kaya sangko pirasa kang ginakiran sagin ko to amanan yan ang mga rata agan siya namis kanubo perumahan lamuan ang mga pangaremi mga dato na mga bari po makinig sa saging kayamanan yan na programa Islamic Da'wah sibuk mga po makataling umayamanan yan na masa na yamanan yan na sumpatan tanugoya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.